खुदोंचाब येंगा मागी खुदोंचाब तंजादु येंगा लमन खुमनबगी वाखनसे मसी थादोकनब मतम ओइरे हाइना खल्ले यामना रिवेंशिप ओइबा खुदोंचाब येंगा लमन खुमबा हाइबसिदी आइदी यामना पांगदब मी वाखन यामना थमोय यामना पिकपा मिन माइंडेड ओइबा लमन खुमबा से आइदी अराइबने न खल्ले लुमग लमन खुमबा अराइबने न खल्ले यामना पुक्सियन पिकपा मथौना लेतबा पांगदबा मीना लमन खुमबसे अहल लमनसु हाइनाबदा अयामना थोकले अदुगुंबा यामना पांगदबगी थौदोक थोइब थौदोकसिंगसे आइदी अखोइदी यामना पांगदबा हाइबदारे लमन खुमनबा हाइबसिदी लुम्मा अखोइ अहल लमनसिंगना हाइनाबा मा निंगसिंगनेबा खंगनी अखोइ थोंगानदा लाओ हाइबदो मधुगुंबगी वाखनसिदी चाखोल्लबा मतमसिददी आइदी काउथोकनरगा करिनो अखोइ फमिनरगा सोल्यूशन अमा पुथोकपा खक्तना मणिपुर से यामना तंगदु लेताबा यामना पीसफुल ओइबा नॉर्मलसी हंजलपनबगी खुलाई ओइगनी हाइना बापूजी महात्मा गांधी जी ना हाइरमबदो अखोइ अमोहन अखोइगी पार्टी की तरफतगी हाइजब तारे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना ऑर्गेनाइज तौबिदुना अखोइ मणिपुर की प्रजा सिंदा पार्टी की साइड की प्रेस ब्रीफिंग सी अतई मगी नते मरुओइना तांग तारा हुमदोइदा अयुक्ता अराउंड 11:30 दा अमुक अदुगा इवनिंग दा 6:30 PM दा कोटजिम कोटलैंड इंसिडेंट इन कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट दा अराउंड 13 May 2026 at around 11:30 AM अदुगा ngarang mak amuk evening da Jaujang Tek incident in None district ngarangi around 6:30 PM da masi tongan ba community haiba tare laibak thina leigidabasi ai loina ming pajadragasu mayam local paper da karida loina yaugre madugi detail do aina amu hanjanjadragasu deceased person si ngarangi 11 AM between 11:30 adwaida sigribasi mi ahum aduga injured person sina mi manga ma masi ngarangi 11:30 da ngarang lekhidabase aduga Jaujang Tek ki incident None district ki sina evening ki 6:30 da tawgi lekhidabasina confirm case da mi ama aduga injured na mi ani ममिंग मथादुदी लोइना खबर द कइदा यावग्रबनिना अखोइना पार्टी की सरपतगी थमजनिंगिबसिदी भारत सरकार अदुगा स्टेट सिदा लेरिबा स्टेट की सरकार सिना मणिपुर से कयाम कुइना कम्युनिटी अमगा ngaranggi maktada थोक्रिबसि अयुक्ता लेगिदबसि कम्युनिटी अमा मसिगी रिटालिएट तौबा मानबा इवनिंग सिना कम्युनिटी अनी की मरक्ताबा तौनरिबसि मसी भारत सरकार सिना क्याम कुइना अखोई मणिपुर से कुमई येंबदौना साइलेंट स्पेक्टेटर दौना मणिपुर से मयामनदी हंजन हाइरेन हाइरकपसु याय नोय अंगम बहानरो मैतई कुकी खंगदे और कुकी नागा खंगदे कम्युनिटी मरक्ता अंगम बहानरो अखोइगिदी भोट कार लोइरे हंदकी रिसेंट इलेक्शन आई अतई स्टेट लोई पंजारोय मणिपुर दा हुजी होरेन करिनो हयेंग करिनो खंगदब से नोय मणिपुर की वो सिनिंग सिजौ अंगम बहानजौ अखोइदी इलेक्शन का दब यादे हाइदरा मणिपुर लेरंबा यामना स्ट्रेटेजिक ओइबा मफम द डिप्लॉय तोरंबा सेंट्रल फोर्सेस मायामदु लोइना लौथोअगा हजि पालिबा सरकार सिंगसु हाइदरा बेंगोल इलेक्शन लोरगा अखोइ सिदगी लौथोखिबा सेंट्रल फोर्सेस सिंग द अमु हलाअदि फरनी हाय हलाइब्रा हलक्तब्रा मधुदी अखोइगी थौनत्रे तौरिबा मौंगसे अखोइ मणिपुर से मखोइना तौरिबा एटीट्यूड मता अमा खक्तगी नेतेको सेंट्रल द पालिबा सरकार अदुगा स्टेट से द पालिबा सरकार बीजेपी की सरकार सिना मणिपुर की शांति रक्षा की फिबम लॉ एंड ऑर्डर की फिबम तौरिबसी अखोइदी मसिदी भारत की संविधान सिदा चटनरिब्रा चटनदरब्रा स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सि कराइदनो even way back 2008
23 की मे 3 dagi thokhiba thaudoki incident to masi aina so far aigi knowledge da laigri bharat ki khwaide wangba court na bhawba supreme court na bhawba manipur gi law and order se complete fail loire constitutional machinery se complete collapse loire se supreme court na har pusi loire baneba state khapta natieba union government aduga state government sine Supreme Court na si hai si bhawda court su noi haining ma haijau manipur gi praja sing su noi kap chau lauge na chau amaga angang khangde ama khangde sining ma si jau haina haibagi attitude se masi thoi ba thodok mayam sing si any type of incident laibak thiba incident sing mase koi party tarap tagi di strongest term da koi condemn tawi masi koi masen community amaga koi hatna bana solution purakpa ngamoi haidna koi amagi community amagi mission gi wana tawa maitai na kuki halasu kuki na maitai halasu naga na kuki halasu kuki na naga halagasu hatna bana waroisan solution purakpa sidi prithivida aidi leihida male na khalle ana hojikti amaga hatna bhaibsi khudong saba yenga magi khudong saba tanja du yenga ga laman khumna bagi wakhan the masi thadokna ba matam oire haina khalle yamna revenge oiba khudong saba yenga ga laman khumba haibsidi aidi yamna pangdaba mi wakhan yamna thamoy yamna pikpa min minded oiba laman khumba se aidi arai bane na khalle lummaga laman khumba arai bane na khalle yamna puksien pikpa mathawna leitaba pangdaba mina laman khumba se hal laman na so haina bada ayam bana thokale adugumba yamna pangdaba gi thodok thoiba thodok sing se aidi akhoi di yamna pangdaba haibdare laman khumna ba haibsidi lumma akhoi hal laman sing na haina ba ma ningsing na e khangani akhoi thongban da lao haiblo madugumba gi wakhan sidi sakhallaba matam sidadi aidi kauthoknaraga karino akhoi phaminaraga solution ama puthokpa khaptana manipur se yamna tangdu leita ba yamna peaceful loiba normalcy hanjalakna bagi khulai oigani haina bapuji mahatma gandhi ji na hairambado akhoi amuhana ningsingi adona sigumba any type of violence akhoi gi party gi side gi di strongest term da condemn tawi aduna masi thokdana basi kana gi daita no law and order si samvidhan na piriba state government gi responsibility ni at the same time central government who is center paliba sarkar se sisu election khapta akhoi di kar loire haina khaliba yamna irresponsible loiba singba union government gi attitude mata se masina aidi thoan bani haina animak haibdare union government aduga state government sina law and order se samvidhan moina piriba sakti mayam se sumna chinna bangamdaba handle tawba ngamdaba dagi thokpani haiduna sigumba thodok se amona thondana ba koi mayam honna mina chi haiduna sumaina wafum khrachi thamjabali